Dobrodošli, dragi prijatelji. Danas ćemo razgovarati o temi koja, nažalost, postaje svakodnevica za većinu ljudi nakon što zakorače u 6. deceniju života. Govorimo o nogama. Onim nogama koje su nas verno nosile decenijama, a koje sada, čini se, počinju da štrajkuju. Da li vam je poznat taj osjećaj? Buđenje usred noći zbog grča kuđi para mišić lista. Osjećaj olova u nogama kada pokušate da ustanete iz fotelje. Ili možda uticanđe zglubova kuđe čini da vam omiljene cipele postanu tesne do kraja dana. Mnogi od nas ovo pripisuju jednostavno starenju. Kažemo, pa, imam 60 godina. To je normalno. Ali, nauka kaže da to nije nužno normalno. To je često signal. Signal da vašem telu nedostaje jedan specifičan građevinski materijal i, još važnije, jedan specifičan medijum koji prenosi taj materijal. Danas ću vam otkriti recept za napitak koji mnogi lekari funkcionalne medicine i nutricionisti nazivaju spasiocem za noge. Ali nije stvar samo u receptu. Postoji velika šansa da, čak i ako pijete dovoljno tečnosti, to radite na pogrešan način, čime zapravo ispirate minerale iz svog tela umjesto da ga hidrirate. Ustanite sa mnom do krađa, jer ćemo razbiti mitove o vodi, soli i magnezijumu i naučiti kako da vratimo lakoću u vaš korak. Ovo je scenariju za vaše zdravlje. Prvi deo. Zašto noge stradaju posle 600? Naučna pozadina. Pre nego što pređemo na napitak, moramo razumeti neprijatelja. Zašto baš noge? Zašto ne ruke ili ramena? Odgovor leži u fizici i biologiji. Prvi krivac je gravitacija. Vaše srce je pumpa, ali ono se nalazi gore, u grudima. Da bi krv stigla do nožnih prstiju, gravitacija pomaže. Ali, da bi se ta ista krv, sada puna toksina i ugljen dioksida, vratila nazad do srca i pluća, ona mora da putuže uz brdo, protiv gravitacije. U vašim venama postoje sitshušni zalisci, mala vratanca koje sprečavaju da se krv vraća dole. Posle 60 godina rada, ta vratanca slabe. Zidovi vena gube elastičnost. To se zove venska insuficijencija. Rezultat? Tečnost se zadržava dole. Uticanđe. Drugi krivac je fenomen koji se zove sarkopenidža. To je prirodan gubitak mišićne mase s godinama. Zašto je to bitno za cirkulaciju? Zato što su vaši mišići listova, vaši listovi, zapravo drugo srce. Kada hodate, oni se grče i pumpaju krv na gore. Ako su mišići slabi i dehidrirani, pumpa ne radi. I tu dolazimo do trećeg, najvažnijeg faktora koji možemo kontrolisati napitkom. Elektrolitski disbalans i ćelijska dehidratacija. Vidite, posle 60 godine mehanizam žeđi u mozgu slabi. Naučne studije pokazuju da stariđi ljudi mogu biti ozbiljno dehidrirani, a da uopšte ne osjećaju žeđ. Kada nema dovoljno vode i elektrolita, krv postaje gušća. Gusta krv teže cirkuliše. Mišićima nedostaje kiseonik. I šta se dešava? Krč, bol, težina. Drugi deo. Greška koju svi pravimo. Mrtva voda. Evo gde većina ljudi greši. Čuli ste savet. Pijte 2 litra vode dnevno. I šta ljudi rade? Uzmu flašu obične vode, filtrirane ili se česme, i pižu. Zašto je ovo problem? Zamislite svoje telo kao bateriju. Da bi vaši nervi slali signale nogama i da bi se mišići upuštali, potrebna je struđa. Ta struđa se u telu stvara pomoću elektrolita, natrižuma, kalijuma, magnezijuma i kalcijuma rastvorenih u vodi. Ako pijete čistu, praznu vodu, posebno ako je filtrirana reverznom osmozom koja uklanđa sve minerale, vi zapravo radite nešto opasno. Ta voda ulazi u telu, razblažuje i onako nisku koncentraciju minerala u vašoj krvi i telu je izbacuje kroz urin, povlačeći sa sobom i dragocene minerale koje ste imali. To se zove hiponatremidža ili jednostavno ispiranđe elektrolita. Rezultat? Pijete vodu, a ćeliđe su vam i dalje žedne. Noge su i dalje teške,
гърчеви постaju чešći. Dakle, tajna napitka kuđi spašava noge nije samo u vodi. Tajna je u strukturite vode i mineralima kuđe u nju dodajemo. Treći deo. Tajni sastužak. Magnezijum, iskra života. Pre nego što vam dam tačan recept, moramo da se poklonimo kralju minerala za noge, magnezijumu. Ako postoji jedan nutriđent kuđi nedostaje većini ljudi starijih od 60 godina, to je magnezijum. Zašto je on ključan za vaše noge? Upuštanje mišića. Kalcijum je mineral kuđi izaziva kontrakciju, stezanje mišića. Magnezijum je taj koji kaže mišiću, u redu je, upusti se. Ako imate previše kalcijuma, a premalo magnezijuma, što je čest slučaj zbog ishrane bogate mlečnim proizvodima, a siromašne zelenišem, vaši mišići ustaju u stanđu polugrča. To su oni noćni grčevi kuđi vas bude. Vazodilatacija. Ovo je stručni izraz za širenje krvnih sudova. Magnezijum upušta zidove vaših arterija i vena. Kada su krvni sudovi opušteniji, cirkulacija je bolja, krvni pritisak pada, a uticanje se smanjuje. Energija. Magnezijum je neophodan za proizvodnju, a TPA, osnovne energetske jedinice u ćeližama. Bez njega, noge se osjećaju umorno i teško već posle kratke šetnje. Ali, nije svaki magnezijum isti i mnogi ga uzimaju pogrešno, u obliku tableta kuđe se ne apsorbuju. Mi ćemo ga uneti kroz naš napitak. Četvrti deo. Recept za eliksir za noge. Vaš napitak treba da postane vaš jutarnji ritual. Najbolje ga je piti ujutru, na prazan stomak, ali je koristan i tokom dana. Samo izbjegavajte velike količine prespavanja da ne biste morali u toalet. Sastojci su jednostavni, jeftini, a efekat je, ako ste dosledni, gotovo trenutan. Već nakon 3 do 5 dana osjetit ćete razliku. Sastojci. Topla voda 300 do 400 ml. Ne hladna, ne vrela. Temperatura tela. Svež limunov sok od pola limuna. Izvor kalidžuma i vitamina C. Kvalitetna morska ili himalajska so, prstohvat. Ne kuhinjska, rafinisana so. Magnezijum u prahu citrat, malat ili glicinat. Količina prema uputstvu, obično oko 200 do 300 mg. Opcionu, prstohvat kajenske paprike ili džumbira za hrabrije. Hajde da analiziramo zašto ova kombinacija radi kao savršena mašina. Prvo, zašto topla voda? U tradicionalnoj kineskoj medicini i ažurvedi, hladna voda se smatra gasiteljem vatre varenđa. Naučno gledano, hladna voda izaziva vazokonstrikciju, sužavanje krvnih sudova u stomaku. To je posljednje što želimo. Želimo protok. Topla voda širi krvne sudove, pospešuje cirkulaciju i brže se apsorbuje u crevima, hidrirajući tkiva brže nego hladna voda. Drugo, zašto limun? Mnogi misle da je limun tu samo zbog ukusa ili vitamina C. Da, vitamin C je ključan za proizvodnju kolagena. A od čega su napravljeni zidovi vaših vena? Od kolagena i elastina. Ako želite jake vene kuđe ne pucaju i ne šire se, treba vam vitamin C. Ali, limun ima još jednu ulogu. On sadrži citrate koji pomažu u sprečavanju nastanka kamena u bubregu, što je čest problem kod dehidratacije i pomaže u balansiranju pH vrednosti organizma. Iako je kiseo, u telu ostavlja alkalni trak. Treće, zašto so natriđum? Čekajte malo, reći ćete, doktor mi je rekao da smanjim se zbog pritiska. Ovdje moramo napraviti važnu razliku. Rafinisana kuhinjska so, čisti natriđum hlorid, izaziva upale i zadržavanje vode. Ali, nerafinisana morska ili himalajska su sadrži preko 80 minerala u trgovima. Natriđum je neophodan da bi voda ušla u ćeliđu. Bez malo natriđuma, voda ostaje u međućelijskom prostoru i izaziva edem, otok. Prstohvat soli u vodi pomaže da ta voda zapravo hidrira mišić, umjesto da se skuplja oko članaka. To je princip pumpe. Četvrto, zašto magnezijum u prahu? Kada dodate magnezijum u prahu u vodu, on je već rastvoren. Telo ne mora da vari tabletu,
Апсорбция починя готово отмах. Ово директно смируже нервни систем и опуща крвне судове у ногама, омогучаваючи крви да лакше тече. Пети део. Како правилно пити, вештина хидратације. Ово je део, где 90% ljudi греши. Написали smo рецепт, ali метода je jednako važna. Greška broj 1. Eksplozivno ispijanje. Ako popijete ovu čašu vode na X u roku od 10 sekundi, vaše telo to registruje kao poplavu. Bubrezi će odmah reagувати i izbaciti većinu tečnosti. Pravilan način. Pijte polako. Gutljaj po gutljaj. Zamislite da zalivate suvu zemlju u saksiži. Ako nagnete kantu, voda samo procuri kroz zemlju i izađe dole. Ako sipate polako, zemlja upije vlagu. Tako je i sa vašim čeliđama. Jednu čašu ovog napitka treba da pijete 10 do 15 minuta. Greška broj 2. Piđenje uz obrok. Ako pijete velike količine tečnosti dok jedete, razblažujete želudačnu kiselinu. To utežava varenje proteina. A šta nam treba za mišiće? Aminokiseline iz proteina. Loše varenje vodi do loše apsorpcije hranljivih materija. Pravilan način. Pijte ovaj napitak od 20 do 30 minuta pred ručka. To priprema stomak, pokreće creva i hidrira telo nakon noćnog sna. Greška broj 3. Korišćenje šećera. Nikako nemojte dodati šećer ili med u vaš napitak ako imate problema sa nogama. Šećer izaziva glikaciju, proces gde se šećer vezuje za proteine i čini tkiva krutim. To je pogubno za vaše vene. Šećer izaziva upale, a upale su koren bola u zglobovima. Držite se čistog ukusa limuna. Šesti deo. Dodatni saveti za spas nogu. Šta još pomaže? Dok piđete ovaj eliksir, postoji još nekoliko malih, naučno dokazanih trikova koji mogu ubrzati oporavak vaših nogu. Prvi. Vitamin K2 i D3. Dok magnezijum opušta mišiće, kalcijum mora da ide u kosti, a ne u arterije. Vitamin K2 je saobraćajac koji usmerava kalcijum. Ako imate kalcifikaciju krvnih sudova u nogama, što dovodi do slabe cirkulacije, K2 je vaš najbolji prijatelj. Uzimajte ga uz masan obrok. Drugi. Aminokiselina arginin i citrulin iz cvekle. Ako želite da pojačate dejstvo našeg napitka, pojedite malo cvekle tokom dana. Cvekla sadrži nitrate koji se u telu pretvaraju u azot monoksid, nitrik oksid. Ovo je najmoćniji prirodni vazodilatator. On doslovno širi vaše krvne sudove i omogućava da krv jurne u noge, donoseći kiseonik i odnoseći toksine. Treća. Vežba pumpe. Dok sedite i gledate televiziju, radite ovu. Podignite prste na nogama gore prema kolenu, pa ih spustite dole kao da pritiskate gas u autu. Radite to od 2 do 3 minuta. Ovo aktivira mišićnu pumpu u listovima i mehanički gura vensku krv nazad ka srcu. Kombinacija ove vežbe i našeg napitka daje fantastične rezultate. Četvrto, jabukovo sirće. Ako ne volite limun ili želite promenu, jedna kašika organskog jabukovog sirćeta u vodi je odlična alternativa. Sirće pomaže u razgradnji mlečne kiseline koja se nakuplja u mišićima i izaziva bol. Također poboljšava osjetljivost na insulin, što je ključno za zdravlje nerava u nogama, posebno kod dižabetičara. Sedmi deo. Psihološki momenat i konzistentnost. Moram da vam kažem jednu istinu koju možda ne želite da čujete. Nijedan napitak na svetu neće pomoći ako ga popižete jednom i očekujete čudu. Fiziologija tela posle 60. godine je sporija. Regeneracija traže duže. Kada počnete da pijete ovu vodu sa magnezijumom, limunom i solđu, vaše telo će prvo koristiti te nutrijente za vitalne organe, srce, mozak, bubrege. Tek kada se oni namire, na red dolaze periferni delovi, vaše noge. Zato, budite strpljivi. Dajte sebi izazov od 14 dana. Svako jutro, topla voda, limun, prstohvat soli,
Магнезиум. Запишите како се осеćate prvog dana, a kako 14. Приметичете да вам ночни гърчеви не стажу. Приметичете да вам кожа на ногама изгледа манđe, прозирно и да е Боже здравия. Приметицете да можете дуже да шетате пре него што усетите онaj познати умор. Заклjučak. Повратак слободе. Драги приятели, ваше ноге су ваш алат за слободу. One vam omogućavaju da se igrate sa unucima, da udete do pižace, da šetate parkom. Nemojte ih zanemarivati. Nije potrebno skupa oprema, niti egzotični lekovi iz dalekih zemalđa. Potrebno je razumevanje osnovne hemiže vašeg tela. Voda, minerali, toplota, cirkulacija. Ponovimo još jednom formulu za uspeh. Hidrirajte se pametno. Voda plus elektroliti. Izbegavajte mrtvu vodu, kuđa ispira minerale. Koristite magnezijum da upustite grčeve. Krečite se da biste pomogli venama. Probajte ovaj recept već sutra ujutru. Vaše telo će vam biti zahvalno. Vaše noge će vam biti zahvalne. Ako vam je ovaj tekst bio koristan, podelite ga sa svojim prijateljima, sa svojom generacijom. Zdravlje je jedina stvar koja se deljenjem umnožava. Živeli za lak korak i dug život.